Nyatue asimende wengi sane jala olabwam kunyo lambolo nde nyambolo jita amende bolambo amwa mwese kunyo la wasala jala bwam unatete bona ye nabimbi alande jagba no bioma suma matobo na la japete na weme obo abisomi somanyu na matoy manyu odi bangole bolo dibele no na te nyambo hasawa bangole bolo lena dimu biande nje na mbo anyanga meno bola na di kwembo aso ibanja sangwe kombo na nje bo ngablo na decentralisation abodina mbo ate elingi momene bana bambo ate babe o mangungwete babe o bepolo bina bidomse di banga benono nyani kandi wamuna sawa la di pano akeke na wape wayo oyi unongi dongo na nje sangwe komba kwa no dibope mombusa ditina so bwa di bangole bolo ke di siben batu bena ba dingele psote nyani kandi lobino na sonja su mutasunya linge pso nya linge mbo tobo tete abe limbelobe nyina so na monde la pongedi banguli bolu na abole mbo abetemedi na beteledi ba lope dinje na bombwe bo be na décentralisation idia son la kwalia mkidi mwende commune be mwena sango ko baba kenomo kwa sa me muna ni ne woki ntombi je sango ko baba keno kambe ya nongo sonde so na pause na dikasi no nyana mende telepso neni mamanga no tim so na pause payo se teta be limelo be sango be na wa Msango mbepe na wa msuma wa pete so ipolo ya tobo wenge dina dimaso obupe dina be no ka ibo se bolo dibi na woki ni tombi be manginya mukwedi mbi bana mwe muna mundi ni na dile jengene ni mbakwe meno wa yanje benjo je tombi nika pata mambo mato bate waka mo nya lingembo nube pendie yena mbo nya emengano jika pata mwendo na lumyambo odijanda oke ntombi egban eta obali maena bandi yena ya nonge boja omundi mwadwala tobo tona dibino pena banditisme ni ndene nyepe oyaonde nde nyepe o mine myundi ma Cameroon nde tobo odwala onyola na duala la timbande katankat bunje nyabato bena ba wane omine myundi mese ma Cameroon di bunje la bato ba mine myundi mese na ba ma Cameroon ba bato ba ponde odwala obata pe ba mbena babu obe kombo kaba Centrafrique na Chad wuma bila betano bamba Chad be Cameroon 1 batande ono tobo nde yene na no e makoka pe babo ba siba o dinsu na te ba podwala wuma ena ya kwara benona motute de ekonomi yeno yena na imene no onongo bamba Centrafrique bila babo nde gomna nyasu atiti nongo mamene na bamba Chad na bamba Centrafrique batabas nyamila
na wo obila bena beta o mabwa bena ba meme benonjo gomna ya Cameroon ati nongo mamene na babatu batimbe nyana Centrafrique mome ebe nyonga batu ba bana ba banga be pobole bolo sami unda obese Centrafrique Chad mulemle babatu bese so bena ba poete douala wan ba iben de bolo ba tobo ba timbande ba douane tututu yena isi ben ma papa yena to soja Cameroun isi ma wele no o contrôler o jomba njamo nye douane ba nyamse ebele da transport yes naba la bene no de batu ba ni duwe na tututu so na poda pena mtoa en sens inverse ba ma respecter sans interdit ba ma respecter de trunka be bole ba jo ba fe na nane ongea di malama ya kande otete na batu nde batu ba bandi indene peyeno yena ikom maya walking tombi maya ma kunsumise pero nuna msango nujaende obali wana bunanjo batoti no banongi no kamunabu beno pe bolea onyani nkpedi kamunabu lambolena eyembila yena sawa nyese einende no suba bane mungenge nyana nika ende di bambelasu o di bambelasu di benna wa be muna pongo to muna bakoko nde obolea nde ombanga kanete ditano di bene bana bamundi wan babe mamlende ba lavja ombanga opongo miunda wo batimbande kabana bawo e bete na pedi nyakonjo ni bebe mamlende na ba pepe nde na suan la babo masango babu o mungu ke babatu be timbi de be wa usade be kabana bawo nde batande bana bawa kane kus enonde munabo nde ajande obali o kantombe akokate atimba kamuna wawuma batu bese batodomo abende muna msangu o maboma no o miambo manya na nyai kus agbabeso ebiane na teite nga yende assassinat organisé njela bele nona crime organisé na bato baloma bende obamo obaso kus aita na wakwana e trafiquant na abena e o réseau yena ye ponge règlement de compte nyana wete trafiquant to bade neni bato bese badingele wa ba biara no moto aben activité ya trafiquant kus aita abene ya activité nga yeso nde crime crapuleux ya bato bena bende bandi ya dagbadagbane yena yemo i awabudu eno de wa nyo la odibonde ongo adi kom la olabana na bana muna bali mpepe nyabo na njo gi esombe nuben uma mienge dibele nona nangabali we madaido gi aita soto jande omisoma sunyana gi atande entrepreneur atande homme d'affaires nye onjera be nona secteur nya loisir na restauration bolon la ni nyamuna na bolon la Pierrot lende biso bese ndutunde na nyana jende pula bana bena babe biombilan ele bane ba wembusa na le napondi bene restaurant le napondi bene boîte de nuit le napondi bene casino le napondi bene sapi indene na isadi bisope bi jape obebelo ba bela maloya na madoki tabukate
esonde eyemblan endene ya entrepreneur ipepe yena yene bolasu emende no bonde na bato babie na dititi pon bato ba koyo kanete ba kwala no ya plano ekwadi ewoye gbogbo ebiso ya plana bato be se balage bisoda de bato se ba da nyondo ba dimbi ana mi nyondo ma pongo bende na bato ba sawa mama kaka bende na duala wa momene na bato ba bito ba duala bato ba se ba nyobe puma ba ma odele odiwone na nika ba dimbi ana imbota ya sabende wodi na mungu walote wodi wala mungu wala be minundi masumesa wabo mande na bato ba lo mula na nika donc pedi ibane ikwedi ni wo kintombi ibane po buduba sondi je selemondi ni ne pope nyagi esombe ebupe ebende kalambulena lendena gi asunju meno onya kweda konjo Piero awedi no ede na momena aibempe na abe yende ba mope abiande Piero nika yibiso manyaka jita yani kande ebulasu ya te na tenya sawa ya timsele no bonanjobese jitala masoma nyampadi beno dangbane ebulse osalani kwedi botiana collectif nyabana babonanjo nyena ni pongise meeting mandene masibi bato bebe ababato betano beta unda meeting nya EEC njonjo lambolena denadi kwana disenen ndela le endena mboa eni botea zenjeye na la pula nona ebe akwana France na se mobiliser teme ojukia onongodongo eyama to lambo nyana leneni ekwada di kolo yende ekwadi ya bobe endene ya manyaka ekweye mundi masawa lene bato badidi no opo ojukia obe kwadi be mombo di kolo ebende kalambole na lende labula bato ma pepe badibiana njoye teda munda mongo omunya nyongo ipangitemo ibotete nyapo ndi mongo dakpala di lambo Nanje abulane ondaba belela yena pe bolanda bawa. Mumunia mumumba mambo mese. Ninka Piero ababe no. Obo nanjo. Obali. Tete di sontane na batobe na baipiane bende bandi. Nika nde mbane na usano babe. Obo na Dubai. Wanan. Obo na piso wan. Ni kande bato ba pepe ba wano suba kwedi. Ni kande bato be na bababe ebo na kukiele. Ni kande bato be na bababe odaido suba. Nyani kande la pa nona prefer anongide demsedi mbe dibote jene wan diboki menema. The dom said he prefer no tututu in solo pebal. Then I be see set a baby dom said the mende bole. Get it back. Nadine jiba. Nanin banditisme. Nye douala. Na ditina di bole banditisme o douala. Na la bole de mo obo na jobukate. Nde etika bebo na ku. Etika be daido. Ebebo na bedi. Sadirapa. E madam banika. Mambo mai matombanika. Banditisme nyanga mente na ba manamo ba manandemo o Cameroon nyese nyana yende ebela gomna nyani kaso prefer no ngibe mbedom sedi ndedi nyaka ndena e yala gomna e ba tomoto e mabape mo bongo
imbandi ya Douala yapo odi menelena bakpadi nona tututu isi solo bali ikmonde solo idi apende na ya solo kadiana collectif nyabana babonanjo nyende jomba oja dikala nyena noso nyenda ngoma nyana goma anene nde kamuto nyena tomoto aina bano pebongo nyana baminda wele bebambu ebe ojinga la shenyu be wan ebe okomondo ebe nimbali momene na tututu isanga me solo o kantombe nde ya solo ya tombande wana nge abunde nende nye wana ninka o avenue de l'Indépendance ancien avenue des Palmiers o wala o mambo amabu batimbino o bene mboa o bois de singe nyena di ma sonta noneni wawuma etimbino ndebe wuma boja ya bemba bato bese ba we ba Centrafrique ba no na wone ndeba wana pende mpungu eban jiba dindene omo di modola sete obo na njobu katembe en commençant par bonanjo nyana ninka bato ba bono Pierre wana obonanjo omundi mwasu tete na mboa wana nika nde nyambo na bepadi ba wana wa ba shenyo be na ba bepadi ba microbe ba buse ba po ba dipa bato ba suwa posa ba suwa nane yani kaso ni insécurité nyena nilele nyelo tobo ni woki ntombi obonanjo nyanga memba sobese di baisena mogonda nya Cameroon ande alelembe obanje nyana ebola sule mobola mi miamese ojomba jeni kiri commune yanga me nobola di mena to lambola tobo ti ma webola ne na bato babene mbole bato babja bajiba bayenge besukuru kana lesoboso buna tete buna iye nyoli soso ontanena labola ndabwa mbia nya Pierrot na babene makukutu bembe mlima wase indinika imabo so tatan na baisi bayomse biena abu epso na pause na bisole odi bangoli bolina dimombe epso yene biamu lendenje na be commune iberuna iboli wombote ndiemia commune iberuna iboli ke wasontana ebe njele no akwada tatania ikweda kondo yawe banga menjombe anika la nongo so ni sunga pause na jali busuna ikwala samyonde bonsa no myo yene biamu abunya e bona tete isomna libo absomi soma ino matu etabel umbusa bisokwa ari kaso ine kweda kunjo lungeri mabuso tatso wenge janga men kwalia mbemwina komi ibe nona iboni ndiye mumbe jala bwa ndiye mumbe bululi ba mavunanika binda ibusa ndinji na tete unyadi janda dibalane bola suboso na tele la bato nje na sangwe kobo abakeno mikidi commune kambe ka ibulu la wa palea nyola njese emombwe activité économique di kwale di nje emombwe pongola mundi aménagement du territoire urbanisme et habitat di kwale ete bema batobo itadi benena di malambo so wenge na nje emombwe jalabwa santé de la population action sociale yende bema be tobo mwenya nyana loibente jalabwa omundi lotalo ba tolambo loibente be polo ba wala madokita lotitina lobola tolambo mbelebe pete moni mwajandamianga na masawa dokita otitina obole awa meneke wa aboa watika ndeboa wa aboa te otino bebelo otino sobwa otina wokwa kati tuno ba tolambo nani kaso jalabam lende la bola mwinya o ekombo
jala bam la bato bense lende la bondene yani kariba kwa nona politique de santé publique sangwe kobo elsona otitina oboleana bato boye mbea jala bam la bato yetena bato bense banga ende jasume duala wala dokita osagbaye me oya wode kameta no ponda iwopa ma doctor meta otirate o wala la kentini watikade ma doctor ma mission de mata ba sagbaye be ba wone na wone nyani kande sangwe kombo nona yen epada décentralisation yo be penje emombe ma dokita jalabam na njese mombe action sociale na nikidi commune te nyombe onyola santé na population yao onyola jalabam la population onyola hygiène na salubrité bosangi nana bosangi bindo nyaona maboa bindo de yawa e choléra bindo de yawa na typhoïde bindo de yawa na poliomyélite na nika maboa jita memena nombe njomao nyende bindo bato bajano kanedi meno babaja o marché central o jandise mada o mbindo kanelele no bonebunya wuma ba batwa nye obenua nan lano eben wuma ba brano nyamangoa yabba buba na midongi na bodi oba ise na wamena bato bade namba mbe ba bolo o wa wuma onya kakanye ex classe bebe na so sangwe kobo atidima ombeda su nya commune article 160 nya kwandena les compétences suivantes sont transférées aux communes en matière de santé et de population l'état civil mutayabete bangame programme état civil yena monde ya le yema ende muna Cameroun ya langwe ndanda unyambia njanu yaimo sango nyango ye état civil mambenda ma Cameroun madom sena yende tete esibe na wasawa état civil de bisobe se bibina tenja dikala mpungu edi ya matuke etimbi janione mundi ya no ewa no biso odikala lena au centre d'état civil topo o malapete o wana déclaration de naissance dokita diyese mutu langane mopongo dilebano au centre d'état civil nama ponge so wa acte de naissance tete ko wasu nana ya plana mkidimbe na muna yabete dokita dans l'ante déclaration de naissance au commune nyanga ne ponge amuna état civil tete nyana jita momemba ibe état civil eso petena mkidimbe mbona mombe bondi neni batbanga no jati bansa oso pete batumo batama pesotini benda nyakwandina lende tete benda nyakwandina les actes d'état civil sont gratuits la monde benda Cameroun ekwano officier d'état civil bato bena gona ate senona bakume ponge ya bato d'état civil mais mina mabe mende officier d'état civil ma ponge ya bato d'état civil menani ke bomse bato nyolo gona timbi wana na apongea alongise atese officier d'état civil yena ititime yena mo ibende ebolo bukate yaponge ya bato d'état civil bayabe état civil yapedi na latisela maba babele bana officier d'état civil babato bona batitime babe na balonge mundi babe bona boye état civil babe yabu office babe le nona centre secondaire d'état civil pourquoi te centre secondaire d'état civil ni ka plan kwa na centre principal penye
centre principal nyende o mairie monde maire akwe aleno yana maire pe apongo beta civil uma maire enoso hôtel de ville nyeno tembe ye abela be pe na centre principal d'état civil l'état civil ba apongo be sorti yana bisobe se de bina maire ma latise maba maire ma apongo après moto certificat de décès maire ma apongo pe acte de naissance ni centre d'état civil uma maire ajano aba no yebola nyende hôtel de ville monde ba bele no na centre principal d'état civil bane bato bese batese no na babo se bato manyolu nyana commune kanenga douala senyeno yetena bato bese bagamende wa balopo balogbeso bangoma balendi nyene na wone depanda opopongise l'état civil au hôtel de ville nikaya tibaso bendutu de goda enona a décentraliser yebolo abole na bato jita batiti ne babenya bena no baba yebolo y officier d'état civil so de polo babu officier bu ina iwoye le milongi mabu yana gonna no elongi babo de polo moto nya plebe officier d'état civil amande bule yolo na so abe me bolongi bena arenti no onyanika so abe memboa ena no atimsele ka wuma état civil boba atimsele mamboa mabuka centre secondaire d'état civil mbene ya kwa so bena yi officier d'état civil isi be musaweji isi masawa bele ibe mbena o état civil te apongino gonna amende bamo sona money yetena Mongema na Edimbedi nene ebe a Franki onyola acte d'état civil te apongono lambolena nende msawedi nena ba kwada Fresida ne baba kwada dola na eladingo ni kanela musalo jita esote ladingo laboso wa bene tena bolongi bongo ya plano sawe bituka osewe madiba obe peso obe namboledi ba bele nona secrétaire d'état civil yena modemo akwe mapi atilete yete publication de banque yana wa plate ba wa gabe lango boso apodana mbasango mane na plaba yeye edenja you drive for machine yeye boko bon yana Vela dagwade ndegele yebe powa ngena dibo mande biota civil. Ya plaso da lolambe bato bese ni kabo suwaponda. Bobise. Bato bena batiti mbombo na didi bala yu. Yana wana na yorobena obe nyongo muto pepe wena wuta. Yeye eboko. Aebie na ole wala modi balambai wana nika wa dagba no jita wa joka obongo be polo be pepe no di chairman la ngendi di langwa laba otelele na omaba di bembena batobela so babiana mwana epopla bae ebe plabanja no moto edo plaba bepembia nyana bala muna nyongole mbenda ila bodola de na fensi na inceste un mariage incestueux le mbenda donc bato ba bite bela ba probala ngwa beyond the union na le pongo di bale na le mbenda mbe bato le na proba bia régime matrimonial na wawa ba bapolanga yeye boko na niko bwabwene wala bawa biana no mumi abe mutoyi aha ipo da so yeye abiawe atese no momene nga asolo di balambai nga amesele nika bena peba bia na wende bandi nde bato bambia ma yeye bapana kemba simba pladi di ba onyana wende moto nyena wawa bebo angedinga eninga
ba mene munabu enano ala odiba na ninya pata mutu na nika ba bele nika na opposition publication de ba ebe sonde yebolo mbe motonya tile so bebe babese nous ne officier d'état civil pas de mon secrétaire d'état civil abande bolo na officier d'état civil aibe musawedi akusande somono ni onyamu moni na gonna asawe ano lembe sotewa diko asona o modimo officier kusinde d'état civil ne mabama ne diko aloni kanya predito ininga bakare teba mo ebe afete era kusamyo di moto be lola lokola 5 kilo ba to lola asawe asone secrétaire nani asawa ma tiuke mambasa na basa ke nika sanga me wana tuke nika ya plade kwa na yi centre d'état civil isi tayaga membe supply kane yeno omundi bese iti biso de supply nyana Soan jonongon labato moni di poi ote. Di nongon labato moni di be so na bene la centre d'état civil di ti bibe la bola di nyengen. Nyana yande kabiana yende wonja na yande du onongone moto lokola fenki mtoba opongo état civil. Na onongo moto mata ma lokola fenki Nyola diba Poda ewo Batobo Mabama bu ma kos babo 100,000 Ebe alokoli Ebe alokoli na mata yete na yede mukala Toso yete motonya we mbenge Officier d'état civil ya ba isena enveloppe Baba anomo Kajabea Debede aba isemo ya na jabe ati labo aba iseno Omba setena du abe amba mata malokoli abe amba ebe aloko ya wa wande benge obe monilio abe ande biso ebe ala mata pe ambodela abe no na face na extorsion de fonds mo sonde etimbi bolena batote bakumo wasa obe officier d'état civil mutanongite retraite awasa de timba officier d'état civil Centre d'état civil ya londa so mundi. Gomna pe abia sona babato. Ba sawe ba bene na matuke. Mo pe nongo pendutu na asawe babo ibe afenki yera angame no baba. Mo mabu minati nde ba sawe administre ma absato territorial. Nde mangame lo meba mumoni. Yana ma ministère ma absato territorial. Monde me maladie état civil. Et pas d'état civil, il y a son mignon. Il serait fait de même, Baba, c'est commune, il organisé l'état civil. Commune, son d'état, il y a un même, il y a long de polo. Bena, officier d'état civil, il y a ponoja. Beben jardin, il y a l'obane était. Beben yongi nongo maduta. Centre secondaire d'état civil, il y a Moudoua. Ici même, de beaucoup. Lobane ete la bete nongo taxi wa o wala bonanjo o anongo madutate nyana lobane ende o centre d'état civil nyina nisi ben eboko songo kobo abaise commune na yombe nyola création équipement gestion et entretien des centres de santé à intérêt communal. Centre de santé à intérêt communal. Oite bonapiso wan yale sukuru aboba centre de santé te. Nyena nyende nyaba to babu na piso wanyana okedi bango. Ya pla buna ya pla mo Mikele na nika bebe abese be ma plana muna asumende ale la kentini. Toso ale docteur dindene la dai de wone walote be panda walote cité sik. Waboma centre de santé te yende bisona dokita masadi ma sebo le moto o abiana e mate palamo o ma docteur mandene komi yanga men so longa i centre de santé bio obaso o mambasa ne di manu longo so centre de santé ininga commune irongi no
ni nyasu nya Douala premier elongi les centres de santé we yi nan ya Douala 2 Douala 3 Douala 4 Douala 5 balongi obame so na centre de santé na nika nde ilogame ya baisema bato bakolongona nika mundi meno bata bene bato kanjo meno wana wa inde centre de santé interview ya bipanda tima ya bipanda nini voilà umeso centre de santé ni na nilonga be wa yende bebe na Camtel bebe na Camtel voilà nyena nyende weloga yana etato wakwa nyende centre de santé nya penya ndo umene deja nyana sango kombo akwadi bable pene na centre médical d'arrondissement sango kombo akwadi équipement gestion entretien leno so longa mona biana biobena lolongi moka commune nanga mempe bongwamo ebe wuma esangi ebe wuma ena muna moto ananga tete na bapongemo ndondoki banune ndondoki ebe yi ya perfusion anange ombada bosangi wuma yena ye propre bebe sangi mbebe ba wane moto jalabwa no poete doctor lina wame wente wuma ende bindo Ekwada bosangi ya batati ba wan tatat sango kobo abake no commune bena ba ponge perso recrutement gestion du personnel infirmier nyana yi centre de santé c'est comme nande amende sawe infirmier na madokita bo mena mawe obeti bien mon commune bien recruter bien longo bana babusi obe sukudu bien longo bana lolo me babo lobe babus ba les se former ebe dokita la infirmier la kentini ebe oyaonde ebe personne d'établissement privé ba apport bena ba former infirmier bana babusi te banongo be obe bolo nde kana commune te nyangane no banika commune tepe ebe so ojana ese de jobo ya bana ba obamo mene anongo mabo o bebolo se na biela bene centre de santé o Douala nde bato ba bebe na bebolo te ba ebe muna Douala tomo ebe bolo te muna sawa tomo ebe bolo te de centre de santé communal nyende au littoral o Douala o Vuri tomungo to rawe nika pe kwa na odi décentralisation moto te anga eno jombe na alonge boao alonga tembo abola mpende o bato bambo wao de préférence ke osende moto yena ko sende moto nde onongo muna Cameroun nyawe one sende bonyana bana wa Cameroun bese babe nyonga bibolo bana Cameroun bese ba mukwakati otiti na so songa njeye na ya bola me omuntu masuma littoral one tobo na niema de boloma tele wana nisina bolamba na basawa de moto to mon ma se do nyani katiti yin commune no ba pa no yin commune walo tete o ba bo ma na ba na sawa de majorité te walo te commune ka yin ya ba Douala 5 ba Douala 4 ba Douala 3 wa bo ma ndena ba Cameroun ba wu o mine ndi ma Cameroun be pasi ba Cameroun be o Douala wa bande ba nongo be bolote nongo dinde nyana me mama bo amabu matombi no wa ma bonde babo ote bana ba mundi ba sawa ba littoral mo me ba be bolo wonde no di papier kena onda poso communauté po wange ya plana uma be dum se ba nongo be no bana ba su ba bena ba li be poso ko ma be conseiller ni malai kwa ribusola ali buso ba le te nyana ote mbe bena no ba se madoina une commune yeponde commune nya Douala ebola ne bana ba Douala une commune yeponde commune nya Mungu ebola ne bana ba Mungu nyani kande ewenji yena di mana no yeno ndena bato te kane ba kwa no onya région na président nya conseil régional anga me ndebe muna région le pende jana tata na me no menepe mabende muna région batote bale ojobwea nula développement économique développement aménagement de leur territoire bale jobwea nya santé nya mabo amabu
Sangwe Kombo abate iso commune na l'assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux, le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication. Puis non, il y a atelier, il y a pongo bien, mombema bien, nanje, il y a plein conditions de santé hyper réunies. Il y a atelier, il y a menuiserie, batoba abano bibolo, boti masque. Ba soano du boudou la de bongo otitina wonge biana babato ba imende boa du fait de ebolore na babano kanele le no bonebunya ninya kakanyese nyewo abatwa odonla mebe wana la masifata otitina odubena bato bena boebolo onya yin pata condition nde basi bowe bato basalo tele ni kapata bema baba jaimboa ba wana no nyama mboa wo oima biana tetena ni nkaponde atombano biana nyama ya pombo donc Sangwe Kombo akpadi na mairie commune nyangame so pongo contrôle nyangame pongo contrôle nya d'établissement de conditionnement le polo bese wuma langame nobena la pongo emballage ya bema bangamen contrôlé l'établissement de stockage le polo bese lobe no ba magasin bato ba pono stocké bema comme nyanga m'importé ojoba obi anje la stocké no obi anje ka condition la stocké no bebema comme nyanga m'enjobea l'établissement de distribution de produits alimentaires motobo nyana le mansenje moula le mansenje mitoko le mandise bota le mandise macaroni le mandise mondi bibi très bien onyamo monima Cameroun na la po au stade pour ma bato ba mandise no be lamboine be na bende poison be padiba be lam bende poison ba wa busa wana bato ba damabele ndeka bato be nondoki tobo sobo banda timse moni kaloba baade ba ponde manyo madiba manyo o mangea nyunga madiba etipe o sapi o mano wanda madiba bongo bato ba jane be posuma madiba mangaki ma madiba ongea obi no weni bato no ma madiba obi no monye to e madiba nga mono no aye maboa ndo ba se persona ba to mo membe so ba ma jande ma diba ya be de ba neni comme eyanga men so au contrôler distribution des produits alimentaires obe polo be se ba pongo no dis ba po bobo wa ya distribuer wa me oja ibani eyo so sanjo ya tombe ya nde na ninya apata bema wa nye na nye distribuer bema be na we no distribuer be dia be do die nyana bato ba ndite sardine wa iwo ya tomba ponda ba nongo mo olopra ba pimbe bo be ma pimba mo ba we ni mo nyunga ba ma se ni mo ba si fe mi society nyana tom basanga membolo comme nyanga men so jombe anika Sangwe Kombo kwa na comme nyanga men pongo contenir installation de traitement des déchets solides liquides produits par des particuliers ou des entreprises en matière d'action sociale. Ni kalobe no restaurant comme nyanga men solo kishina yu ibia we ni ojomba nani lo mi penowo yin boulangerie yes itimbi na be yes so clandestine o so dite obe panda ni busa ni yes ba gbele no ba village baje babola mina wa boma baponge breti ma makala benye sucré nanje ala so jomba ndika nyaya wuma babola no mbusa mandabo owande ndambusa mome yeno madiba beno obolane bane bo ba manongo tondutu ma babene madiba ma snack
nwana nika nya cost ba amoni ba berende babu be kukudu ba pudino Omba samu ndambusa nyana walote be pada bese nika wambusa ngonya swanyeno wana kishi na ngo weno pongo boulangerie wana nyeno mbusa wane ene pasi wane nde ekukuda dula nune motoleno madiba madidu masiba wasewo masolo o ekukuda ngo ya madiba wate wano o pongo ne breti bena o mano jadise na gato ba bele mo gato bena ba dimadman bena bana ba yiye basanga menoto na mosonde betuba betube bepeti o mundi mese wabo mano be jadise odo o marché central o wasa nyangadu o teta be sanja be kolo ba pongino bena bumna moto na nanga tete aye sanja biso di binde na o plate da breti o maande bulajeri o maande o sapi wanda breti te tata yande na breti ba ponde be mawa o bureau ba dangbande mo be sanja o mulopo o tututu ba pe ba bambe no mikuta ma breti o manyolo o bi pe tonja pata flower babulano oibi nja flower babulano oibi neni ba lata no ba nongi ble ba latimo na flower nya mapaba ba latimo na flower nya mbasi ba nongo blomu ba werete bena bena gona abangano kato moto atitino nya contrôler ni kanyabulambe na bobsela nyolo lese sangwe kombo abake so commune na ni fege senye douala ete na nyete kene yana commune ici mabola ebolabu ya contrôle ya qualité ya produit alimentaire sangwe kombo akwa nyanje mombo action sociale na santé du maso tata na je mombo yeso na be mabese kwa lete monika obi personne la blena di kwepe motenna wabomana motawedi ba puleni moto wendi mama matu madineni sangwe kombo akpadi nya songo benala ya porte ndise senga jakpa no akpa na commune yanga menjombe ya participation à l'entretien et à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale kadi ya be bapangi wa bolo ya plana oitiba tonje bongwa wana wokwe ponda pon oba la bo pepe otade boa wende muna nyena jokwe lango lambo education familiale longo obangi segamalea obangi bupenje songo na nyongo badiele no waka oda na dambande ninka bia nyoro nyapo yesowa watimba de bandi otimba motajiba bada miawa bawewa biboa obusi tebe boa ojaite bumne bumtanu bale bodo mlambu odundeo obusi no ya bendene komi nyanga me nongo wa na nyokore wa na obenya wena no okusia wa mene lambulada kambada bam ni mesele pena oda mabele peke to suba oja na batu boko wa oja na batu yana ba na babo kuns bende batu wena batiti na pe ba jana batu bese normalement ewo be ba ani wenji ewo be ba abuse mawendi nane nana ende moto nyena education yao monde erate monde atimbi no timbaninga de ni réinsertion sociale so e mo bape bato bese bena de pongembia mbota nana parenté responsable nyete bambara bena odagba mo abo wa bi eto niga awe wa deme oyai eno ya amala lao aya muna obali ni yena no bende sango ba bere no na suswan no sofa amala nyana suswa atande masang ambula adi amuna bali ni ben sango ni ben moto nyena ni membe emona ale jardin d'enfant ale sukudu école primaire nanane aidi madimane bebe na bese commune nde nyombo yemo
Baïdjadje Vena, ministre ma affaires sociales. Majai Oyawonde. Ndemawe Okuma Djombwanga Bignon, le ben, suivi social, la population Yann. Commune de Nyombremo, le maire de Sona. Mais, Atina Beton Jade. Angame Bene Ngoudi Eyeka. Angame Bene Ponda Eyeka. Onyola Bembe Mabese. Ndesango Kongo Amaboso. Nakpala na commune Nyombremo création, entretien, gestion des cimetières. Gestion des cimetières publics. Kabiana Owenge. Masolo Jombana. Commune de Yangame Longue Songo. Onda Sonjeye Odwalawa. Nabambande Badi no Songwa Jojo. Nabambande Badi no Songwa Godi. Nabambande Badi no Songwa Daido. Nabambande Badi no Songwa Bele Obo Abedi. Na yine. Yiye na ya londe. Kani nyabo na dibo. Kani nyangodi. Kani nyanjonjo. Kani nyadaido. Ni na nyede nyadaido ni bio obamo na nyeno. Ebe no pe wuma te wonde. Dadi ande ba pule ba tote. Na bambande badi no ni songwa daido. Boti akoba na ngindi. Di yabe mundi wan. Di bema mo. Mais non, délégué du gouvernement Todoua, mais ma ville m'a pas, madame a donné boninka. Pour moto ilongi songo ya penya. Mais non, maiwasi, na mbana suwane bio bepo lolo jai no bena lo be no wo janyaja. Nana na pia longa, yanga songo. Bois de Serge, nous n'avons pas l'onda. Nous avons côté pays. Songwa de côté. Eh. Il y a des songwa canton basa. Canton basa. Il y a ima kase bato jita. Nani kande, idiano ibembe polo. Tona ilonga de nonde opungu. Na ye mo pays ilonga de nonde opungu. Na tambenge. Na nongino maduta o songo. Nalene teneni bane bato babongwa no bawenya babu lene wana songo yende biana yende wuma na pipimbi no nde bato kada wa wono pipimbi no nde bato ye ya njonjo so tobo ibe mbao bato ba jete ba ponge odate Bena ba wa to motete se no bande ba be na songo budu na mwese otitina otomba oninge anjonjo ube msango nyana mnyobanga abusati yi ya daido mulemle yangodi mulemle yabo na bedi mulemle la ba ise na ba sengi nje sango ko ba kwa noi création, entretien, gestion des cimetières publics. Le long qui veut son goé. Le bé se bena le bé le mè. Na ba be na be me ja soume. Na ba ba pour les po. Bio bia sona. Le bembe bia aipana monde amende po. Gouvernement central et mende po longa pet vous m'attendez gouvernement et mende po longa songo. Le bente songo kele. Que bio mende le si wedi be nyayena la kusiano bio mene nyangadu malonga songo. Mais tema wasi so mene nyangadu punda e yada miapso. So pedi mbolenya ekwadi emembe santé. Didi ande msula mo sangwe kombo akwadi nona mairie mombe organisation et gestion des secours au profit des nécessités. Ben bito wana bena anongiso deme mumiwe modeme anyongo numutu amaso ya banebo kanela wano jene badia somuna o dokita abusa na yo anyamila
adiamuna numuna commune nde nyanga menjombe na esekuri numuna na ewo babonge modo kitanate owa bakuse mo yembe muto pepe nyenda mpla unongomo lobi abese jabele muna service social commune nde nyanga men obule bebe matata wase na ministère ma affaires sociales monga mo nde ebie na ministère ma affaires sociales masime nde wa ya wonde opo jomba okuna ngone obona lea ndalo mombe necessité yanyu obe mbato bebe boki obe mbato bebe baboye dibandene bambe dima bambe ndoki bambe nywe songo na nyongo bawedi badiwa odiande muna nsadi sadi njani memboye nyola wala longo le sukudu ofelina ya pula ilonga bede ninga ofelina nwadwala premier nyende wa longa de minya owa ya jardin d'enfants nya daedo voilà premier di bede jardin d'enfants ininga do pisonde accoucher di biye kamema boso o Cameroun nyese obotia longa l'école maternelle adi l'école maternelle betano bana ba ibu peso malapa nde atibi pombu saponda apo bata l'école ye ya vale nyabe senge wan onu daido wane onko mondo abati ba ngabe lalo kabene ndelo mena ni kedo ngabe yana wongote ba privé o mena bebu bejita dom lange ditona itano buka l'école ba on a da mepso ko se sonde o bolo e kwadi nya yen bia mawenge jika malia wa bwano obusapso singani kana moto ay manongo mbena amabe me kenguri timo ya plana moto abene punda abene nyongi oboli ambo abienjena beba bakeno moto nwe mlukuma Amerika ibongo na bata de onjewe na wa kwala na binyo biana merimati wuma latisela maba mabuka deka ba latise maba ate nika imbale de mangame longa songo mangame njobu ya beboki babatu mangame njobu longa besukudu ya wa kwale anika di mape kwale anika onyanje emumbu enine woki éducation alphabétisation et formation professionnelle mangame longa madeni la wa kwalanika mangame longa abattoir la wa kwalanika mangame pongea bato bepolo baja aménagement du territoire pongo lotissement kuse abato nyangadu nika nyaba sena onyamu dikabundi mwatu ala lo bulele bato baja ajane nalo tele vuma lo ponge nyangadu mena bato bena no ba pojanda balonga bilongi nya ba mene ndena milongi ya bato ba pepe bena no ba kuma porenti bebe na bese bunya tela langa no be kwadi bena mbemena sangue kobo na mbenda abake no commune so bese la sontana isanga memposo mais di poso conseiller municipaux nyana bapoi o mwenda masu babo obiso ebe alokola fenki bapoi o longa bomi bapoi longa bito bapoi sanki bapoi wone na wone nyana poda poso kode nyepo na dengea bapo nyana kampanya bunyese nyaponde o belongi na myemba opo janda bato njeba bele no na achat de conscience na mo biso pedi poso so bato batimba some bena baby to labo onya longa la ekombo biobe seleje nenjere na dita no wana na tonja atitina abeme tonja atitina abulele
bato na longa songo tonja atitina longe abonebela songo ya penya tonja atitina longe abonaku songo ya penya tonja atitina longe abonanjo songo ya penya bisi wele te obebe polo bato bende bana bamundi na mbale kanete chimi akumono bena bana adangande linda uyambi banyana abina abule bato na alonge mundi mwa ya pla biso bato babwanganga ya pla biso bato babie ya pla pe biso bato bamsumba ya pla biso bato bena babina batitime na bombwe bamene na bale janda mianga du pongo balonge bame complexe owo na neka lo adie mundi madu ala muya ibabo nyana batitina bawa weja ten basenga bwa bana alade wase abamene bane boba mapo kuma wase ababe be polo gratis so aponda na neka donc bibie na dola me wangame ndibe mutu na mbale kanete doa piso atano nyana na tondi na nongo eyembila na doa piso na bolete na nongo pe ya pakuo mudipe dia wase alonga bonaku pakuo a nongo communauté urbaine ke mangea otungoji na iben budro ke be panda be sibe mangea ke daido esibe mangea mangea matete na daido mese na ba maita mabene budro kuonde alongi pakuonde alongi bebema asangise mundi atele mundi bonabedi so oikwala ni apata bato ndembo asu na littoral nyese nyanga meno bene sete bato bena moto atimbi president nya conseil jambumtanu na toba bumtanu manda mabo mede porté na wenge donc siège nya conseil régional e bake e bole longabe ba possible longa bombusa bolongi ba sous préfecture kabiana ebendena nyanga dimboy Nuba etiti ba usana nongo sanja eboko entene balonga conseil régional ya littoral ebene esplanade bebe la bese de buki biso ok tete biso na ni kan la question not bangola be mbiamu bola bam nde opimbemo o mopi nika emene timsabelewa bunya bo o yang ona tete bola bam nde opimbemo mopi nika emene timsabelewa bunya bo o yang lapo o di osula di bangole bulasu yena o maena memelen onda tela botanomo onde esalon de kabiana nde dibina lubo somiso na matomani mame se pedi kwadi no lo embiso na tete abewengena diboti dola o bambwa jongele ni kweda konjo ina di kusino umbo asuna ni kanya pata mambo isi bepe ni kanya pata mambo ma bepe so ni ke bisobe sana ba la loti sedina na mposo ko mo apote dibia banjala posono na babi lingi ambasu abi ka embasu kia diso mbambe na batambusa oyo msela bie oben nyangwasu nyete nyena esibete na mo la bwa masoma tobotobo ndi biobe tsepena lota obisengeli na jumala biso masoma matobotobo na mondi mwaye ke ponda yapo ngedi bwa ibiamu na lubu biso miso na matoi obianyeni mbo nyanga mnodiabe usangobe na bese